Ka kotloloho ho tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re utlisetsa ditaba ka puo ya Sesotho seo re di thakgolang ka o lekola dihloho. Re tlo phalla batho ba loreng ba ile affected ka humanitarian relief re bona hore na re ba thusa jwang. Mahlatsipa a angweng ke dipula tse matla le mahadima Thabanchu Free State ba ipiletsa ho mmuso ho ba thusa ka mora hore maemo a mabe a lehodimo a bake tshenyo meralong ya Motheo Mangaung Metro. The incitement of violence by an aggrieved party is not acceptable. Mmuso wa Afrika Borwa o re bohle ba amehang merusung ya Mozambique ba efedise ka ho latela metjha e nepahetseng. Legal representatives to present the affidavits which they have prepared on your behalf. Mopresidente wa mokgatlo wa bolo wa Afrika Borwa Danny Jordan le baqosuwa mmoho le ena ba lokolotswe ka beile ya diranta tse dikete tse 20 ke lekgotla la ditlolo tsa molao tsa kgwebo ba tobane le diqoso tsa bobodu le boshodu. Moiri a amohela re tsamaya mmoho le Agustin Letlalo ha re wele kgabong. Haele ditaba tseo re sa tswa di amohela ke tse hlalosang hore barafi ba bahlano ba seng molaong ba ntshitswe mpeng ya lefatshe ya tjhafo ya morafo ba ntse ba phela. Baithaopi ba sebedisitse dithapo ho nyolla barafi bao ba neng ba fokollwa ke matla ka lebaka la lenyora le tlala. Bahlanka ba ditshebeletso tsa pholoso ba teng ho tla hlahloba bophelo ba bana ba babedi bo e leng hore boemo ba bona ha bo jese ditheohelang. Re santse re le tabeng ena re buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba ya setseng taba ena morao Thabiso Mose re a amohela wena kgaitsedi aka. Thabiso re a amohela le ba bogedi kwa gae mme jaaka ebe boemo bo renang ka sena sebaka ke bofe na re ka re ke boemo ba tsitsipano ho ba baahi ba ikanne hore ba tlo ba moo ho fihla batho bohle ba ntshitswe. Khonse jalo kgaitsedi aka re bone baagi ba simolola ka letsholo le le kotsi la go batla baipi ba ba se mo molaong ba ba tsweletseng go epa ka fa tlase ga moepo Shaft 11 mo mengwe ya moepo e sa tlhele dirisiwa mo Stilfontein mo provinceng ya North West mme se nka go bolelelang sone ga jana ke gore palo ya baipi ba ba se mo molaong ba ba falositsweng ga jana ba ba ntshitsweng ka fa tlase ga lefatshe ke ba ithaopi bao ba ile gore ke baagi ba Stilfontein ga jana eme go tlhano mme letsholo le la go falodisa baipi ba ba se mo molaong le khutlile ka ura botlhano mo thapeng ya gompieno kana go ba ne ba tse ba falodisitse khotsa ba ntse ka fatla ga moepo ba ba se mo molaong ba le batlhano ba ile goreng ba ne ba lekolwa ke ba ditirelo tsa tshoganyetso ba ile gore le bone ba teng ka kwano go tla go ela tlhoko seemo re lebeletse itekanelo ya bone gore bang ba bone o tlhalosa fela gore ke lebaka ba sa kgone go fitlhela dijo go akaretsa le metsi mme bang ba bone ba latlhegetswe ke metsi mo mmeleng mme jaaka go tlhalosiwa gore baipi ba ba se mo molaong ba ka feta dikete di le 4 ba ile gore ba santsane ba le ka fatla ga moepo go fitlhela ga jana kgaitsedi aka. Ebe kgaitsedi aka baithaopi bao ba ileng ba theosetswa ka tlase mokoting bona ha ba tswa ba re ba bone eng ka hare ka moo. Ntlha e simolotse go sa le gale mabane mo ile goreng go ne ga nna le mongwe wa baagi ba ile goreng ba ne ba ka fa tlase ga lefatshe yo ile goreng palo e go buang ka one ga jana ba ipi ba ile goreng ba ba semolao ba ba santse ba le ka fa tlase ga moepo e feta dikete di le 4 ke ena a tlhagitseng tshedimosetso a tlhalosa gore mme sa se tlhaloseng gape ke gore go na le ba ipi ba ba se mo molaong ba ile goreng ba setse ba tlhokafetse ka fa tlase ga lefatshe kgotsa ka fa tlase ga moepo mme fela ga jana go fitlhela ga jana ga se go nne le moepi o se mo molaong yo a tlhokafetseng yo le gore setse a ntshitswe jaaka ga jana go lebeletswe ba ile goreng ba setseng ba ba ntshitse ga jana ke ba ile gore ba santsane ba tshela mme le fa gone boitekanelo jwa bone bo le bokoa ka ntlha ke setse ke tlhalositse gore bang ba bone go bona le fa gore ke lebaka ba sa kgone go fitlhela dijo mme na re go sa le gale mo thapeng fa re buisana le ba sepodisi mo province ya North West ke boditse potso gore a batla letla baagi ba go
gore ba romele dijo ka fa tlase ga moepo go thusa baepi ba ba seng mo molaong ba gore ba tle ba kgone go fitlhelela dijo le metsi gore ba tle ba kgone go nna le maatlanyana a gore ba kgone go ka tlosiwa ka bonako ka fa tlase ga lefatshe mme mapodisi ba rile ba re ba tla dira jalo mme mongwe wa baagi ba ne re buisana le bone ba ile gore ke karolo ya letsholo le la go falodisa baepi ba ba seng mo molaong o tlhalositse gore letsholo le le kana la tsaya nako e telele o buile ka dikgwedi di kana di le 6 a bua gore go ntsha fela modiri a le nosi moepi yo se mo molaong le se ka fa tlase ga lefatshe go ba tsa metsotso kana le 30 go ga le 45 mme a tlhalosa gore se se go bona le fa ile gore se tsitle go nana maneto na tiro gore ba ka kgona go fitlhela bontsi ba badiri ba kgotsa ba ba se mo molaong ba go tlhalosiwang gore ba geletse ka fa tlase ga lefatshe ga jana jwale ho hlaka hore hona le baahi ba ileng hore ba ka tlase ho lefatshe mono ba tswang dinaheng tse ding ebe beng ka bona ba teng le bona ho tla boha hangwa le khiba gona le beng kgotsa baagi bang ba ile goreng ke ba masika a baepi ba ba semolaong ba ile goreng ba gaeletswe ka fa tlase ga lefatshe mongwe wa bone re kopanele ene go sa le gale wa losika la bona tlhalosa gore gona le mongwe wa losika la gago ile goreng o gaeletswe ka fa tlase ga moepo o wa shaft 11 o ile gore ga jana ga o sa tlholo dirisiwa ma ba tlhalosa gore go botlhoka thata gore badiri ba kgotsa baepi ba bantshiwe le fa gone se ba dirang sa tsamaisane le molao fela fa o lebeletse ntlha ya maemo a bona boitekanelo ke ntlha ile goreng e ba tsunya thata gore ba tshwanetse gore ba tlusiwe ka fa tlase kgotsa ba ntshiwe ka fa tlase ga moepo jaaka re lebeletse gore seemo sa bone sa boitekanelo ga se se itumedisa mme o tla go bona kgaitsela ka gore gona le pegelo e kila tlhagiswa ke baspodisi kgaolo re le mogone ya Dr. Ruth Segomotsi Mompati sedika sa Dr. Ruth Segomotsi Mompati ke mo ile goreng ntlha ya baepi ba ba se mo molaong e tlhagela kwa godimo thata mo provinceng yotlha Northwest fa o lebeletse gore fa moraga sone ke sedika sa bojanala se le goreng le sone se na le mepo tse le goreng ya karetsa ditoropo tsa Rustenburg go akaretsa le Brits gareng ga tse dingwe mme fa re lente fa mo Stilfontein le teng mo sedikeng sa Dr. Kenneth Kaunda go ya ka sepodisi ke kgaolo le goreng e padimotso thata ke ntlha ya baepi ba ba se mo molaong ba ile gore ba tsweletse go epa ka di-shafting tse di farologaneng tse di sa tlhole di dirisiwa mo kgaolong eno ya Dr. Kenneth Kaunda Khaitsedi ka ha o akaretsa ka mantswe a ha wena o ka reng boemo bo jwang hono jwale tjena fa le beletse ke lengwe la khaitsedi ke lengwe la matsholo a le goreng a thata ga ke gopole le diragala mo Afrika Morwa mo le goreng re bona baagi ba tsa dikgato tse dintseng jaana gore re batla gore re thuse re tla ithaopa gore re batle baepi ba ba se mo molaong ka ntlha gore go bona le fa le gore ntlha e bakilwe ke gore jaaka o itse gore go na le tsholo la Operation Valamkodi mo ile gore go samagana le ntlha ba ba simololang ba tsweletseng kwa di-shafting tse di sa direng gore go bona le fa ile gore letsholo le la sepodisi go akaretsa le masole la go le ditheo tse dintsi tsa tiragatso molao la go samagana le ntlha go bona le fa ile gore go ne ga emisiwa kgotsa ba emisa ba ile gore ba fa baepi ba ba se mo molaong ba dijo mme ke ka fo bonang ga jana bang ba bone mo gongwe ya di-shafting tse ile gore di teng fa ba bitsa Margaret Shaft teng mo Stilfontein re ra bona go tswa baepi ba ba se mo molaong ba feta mme re bona jaanong ntlha e kete ya le kwa di-shafting tse dingwe jaaka ke bua ka one shaft 11 e le gore re tlhotse kwa gone gompieno mo le gore setse go falositswe baepi ba ba se molaong ba le batlhano gompieno mme fela ka kakaretso motho a ka nna re sepodisi se bonala ka bontsi go akaretsa le baagi ba kgaolo ya Stilfontein ba ile goreng ba tlile ka kwano go tla go ema nokeng ba ile goreng kgotsa go tshegetsa ba ile goreng ba tsweletse ka letsholo le jaaka re itse gore banna ba le 50 ke bone go ya ka tshedimosetso re amogetseng ke bone ba ile goreng ba go ga thapo e go tswa kwa tlase ba dirisa thapo go falodisa bangwe ba se mo molaong mme ka jalo bo kgona go bona gore ke na maneto na tiro jaaka ba tlhalosa gore se tle go tsaya lebaka le le mme fela ka boripana ke gore maemo a ritibetse kgotsa iketlile jaaka re bona gore letsholo le santse le tla tswela pele le ka moso ke le boile haholo kgaitsedi ya ka Thabiso Mose re a leboha e o mohe ebile moqolotsi wa rona wa ditaba a re fatlaleho ka Maneka Northwest ha re hatela pele baahi ba tshwenyehileng ba Khuma le Stilfontein ka Maneka Northwest ba nkile qeto ya ho intsha barafi kapa ho ntsha barafi ba seng molaong ba 4,500 mpeng ya lefatshe ka mora ho tshwaseha jwale mohi potso ke hore ebe wena maikutlo a hao ke afe ka mohato o ho latela seo baahi ba se entseng maikutlo a hao a latela ka kgatiso ya video ya WhatsApp ke leboa sephetho se baahi ba sephethi ba se jereng ka baka la gore ana beanong batho ba ba rafo se molaong ke tlhoba boroko ba kata batho ba bola batho ba itirela ka rati maphodisa a borena ba diselwa ba bantšhi bona ba reng ke dizamazama baahi ba dirile pele ba kena ka tlase go lefatshe ba itse gore ke di-risk empa tlala le bohloki
ke tsona ba tlhokang boitlhophelo a bana choice ha e se gore ba rata ke government ya rona e sa faneng ka mesebetsi ba ikrea gore a bana choice ntle le go kena gare go lefatshe. We blame the government because of lack of jobs. Ke nnete gore baahi ba tshwenyehile hoba ba bang ba barafi mo ke ba bang ba meleko ya bona empa qeto ya ho intshetsa bona ke bona ka nnete e le kotsi haholo. Ne ke kopa ebile ke tsa boikgweletso ho bona kaofela ba amehileng hore ba fe mmuso le ditsebi tsa merafi nako ya ho ka thusetsa ho ntsha bao ba tshwasehileng ka hara mpa ya lefatshe. Moetapele wa mokga wa bohanyetsi naheng ya Mozambique, Venancio Mandlane, o ipileditse ho baahi ba naha ena ho kwala madibuho le boemakepe ho bontsha ho se kgotsofale ha bona sephetho sa dikgetho. Mmuso wa Afrika Borwa o re matsholo a tletseng merusu a baka ngongoreho. Mmuso wa Afrika Borwa o hateletse hore mekga e sa kgotsofalang naheng ya Mozambique e ikopanye le lekgotla la molao wa motheo ho hlahisa ditletlebo tsa yona. The incitement of violence by an aggrieved party is not acceptable, because it will mean we will not have elections in any country in this continent where there's a party that is dissatisfied, because then we'll all incite violence and want to change the electoral outcome through violence. The parties in Mozambique must submit their grievances and their evidence of displeasure or dissatisfaction through the Constitutional Council and allow the Constitutional Council to adjudicate on the matter. There's a period allowed for the Constitutional Council to adjudicate on the matter. Pretoria e re ke karolo ya dinaha tse tharo tsa SADC tse tla buisana ka mathata a dipolotiki Maputo. Ho sa le jwalo baahi ba Mozambique ba re ba tla bea leihlo le ntjhotjho kopano e tla ba Harare naheng ya Zimbabwe. I hope South Africa can play its role in this region. President Ramaphosa needs to step up his actions. You know, that thing of President Mbeki, like so-called quiet diplomacy, that doesn't work. We need the region, SADC region, which is going to meet. As I asked last week here, that we need the region we've got the organ, which is now chaired by the president of Tanzania. We need that organ to make a decision. And we all know they are the SADC principles on democracy and elections. Leo le jwalo ANC e nang le dikamano le mokga o busang wa Frelimo le baahi ba Mozambique e kopa mamello. It is not easy for everybody to embrace the outcome, but what we must really guard against, it's a situation where the outcome of the elections or the delay now towards the official pronouncement is used to cast aspersions. Let's leave the Mozambicans to make their official pronouncement, and everybody must live with it. Adherence to the code of conduct is also quite important. Remember, we don't only have a relationship with Frelimo, we have a relationship with the people of Mozambique, because any instability in Mozambique also does have an impact on us. Mekgatlo ya ditokelo tsa botho e boetse e ipileditse makaleng a molao naheng ya Mozambique ho hlompha ditokelo tsa baipilaetsi. Moye re boetse re a o amohela. Sepolesa sa KwaZulu-Natal se re sentse se emetse sephetho sa diteko tsa kamora lefu o fumana hantle sesosa sa lefu la bana ba motho ba bararo ba lelapa la Ndlovu Khabane Umzumbe lebopong la Kaborwa ho province. Baahi provinceng ya Northern Cape ba ipileditse go melata gore e kwale mabenkele a ona provinceng ena. Sena se tla ka mora ditlaleho tse reng ba rekisa dijo tse feletsweng ke nako. Re batla di foreigners di tswe mo Delport Hope, and gore di tswe mo Delport Hope ba rekisa dio tsele gore ga di a siama mo community, and ba bangwe ba rekisa di drugs ka lebaka la gore ba tsene ka mission o bone ba tseneng ka one ba re bolaela bana mo motsing. Ha re leba ka Eastern Cape setlhopha sa makala a mangata masepaleng o mogolo wa Buffalo City a kene matsholong a o kwala mabenkele East London ao a sa lateleng melao ya masepala. It's a lot of things that we have discovered and the conditions that our people are working under. Today we discovered a factory in West Bank again
where there are Chinese that are operating from there who don't have papers, and the condition that workers work there are not good at all. Ati ho sa le jwalo letona kantorong ya mopresidente Khumbudzo Ntshavheni le phatlaladitse ho thewa ha komiti e ikgethileng ya kabinete ho sebetsana le taba e potlakileng ya polokeho ya bana Afrika Borwa. Cabinet e khumane briefing ka taba ya dijo tse tsa o senyega le dijo tse ba reng di tshetse molemo. Department ya Health ba biditse National Institute ya Communicable Diseases ore ba lebelele taba ya o lokisha ya o check gore bana ba bolawa ke eng poison e tswa ka re regulator bya ditlaleho di kuma ha ile bana ba 23 ba seng ba hlokahetse ka mora ho ja dijo tse nang le tjhefu naheng ena. Mahlatsipa a angweng ke dipula tse matla le mahadima Thabanchu Free State ba ipiletsa ho mmuso ho ba thusa ka mora hore maemo a mabe a lehodimo a bake tshenyo meralong ya motheo Mangaung Metro. Baahi bana ba leka ho iphumana ka mora sefefo, marulelo a ntlo ena a fefuile mme thepa ya sala e le fela e senyehile haholo ha pula ena ka matla. Moradi ya dilemo tse 26 ya dulang mona o ile a tswa kotsi mme a okwa sepetlele. Thapo ya motlakase le yona ile ya kgaoha mme ha jwale e setse e le fela mme sena se ka ba kotsi baneng. Ne le ka Sunday ha ile hore ho fitla sefefo se fitlileng sanka marulelo ka fela jwale ka le bona sa tsamalo ona then ha se tsamaya ka ile go mawo jwa wela ka tlung then ho lemetse motho iwane then finisher ga yona it's a mess. Baahi ba phutha se setseng marine re le ka tlung ya ba ting mare ha ona motho a ila le mala pula e dametsitseng ka go tsemetsi fela ka tlung ke dona ba itsentsha metsi fela ona ne se je gona go ya ipotsa gona go bala jwang kae tsona fela ntse di bona a jetse bana go kopa Mokgatlo wa Red Cross lona o tla kenya letsoho. Re le mokgatlo re tla ile ho thusetsa ka ho fana ka re tlo phalla batho ba loreng ba ile affected ka humanitarian relief re bona hore na re ba thusa jwang empa fela ntse re hoeletsa ho batswadi hore ba hlokomele bana ka nako enana. Lefapha la puso ya kopanelo provinceng le re dihlopha tse sebetsanang le maemo ana di malala a laotswe ho thusetsa di sebetsa mmoho le dimasepala tse fapaneng. Makgala Masiteng, Lefapheng la ditaba ho SABC Thabanchu. Baahi ba Kimberley Northern Cape ba hlahisitse maikutlo a fapaneng ka mora ho tloswa maemong a tshehetso ha meyara wa masepala wa Solplaki Kagiso Sonyoni ke ANC. Phatlalatso ya ho theolwa ditulong ha baetapele ba mmuso provinseng ya Northern Cape ho makaditse batho ba bangata. Lengolong le ileng la bonwa dikgokahanong tsa setjhaba, baetapele ba bararo ba ile ba tloswa maemong a bona mme ba iswa maemong a mang bommasepaleng. Meyara wa Mehleng Sonyoni o ile a fumana ditsheollo tse matla ho tswa baahing le mekgeng ya bohanyetsi ka baka la phano e fokolang ya ditshebeletso le tsamaiso e sokameng. At the center of that reinforcement is actually to better services on the ground. You know, for quite some time we've been battling with service delivery issues, matters that relate to water, potholes in our communities, refuse collection and other related service delivery problems. Ho sa le jwalo, baahi ba hlahisitse maikutlo a fapaneng ka maemo a ha jwale a ditaba. Ba bang ba bona ba bile kgahlano le ho theolwa ha Sonyoni maemong a bomeyara. Maikutlo a ka ke gore pelo ka e botlhoko tota. Kagiso Sonyoni a bomeya. The young one ga ba mona chance people. Why ba mo dira yalo? Ke dira ba dira mebereko ya bone mereko wa gagwe. So a bone ba klile di studio. Ga ba dirisi ya ka tshwanelo go dirisa mebereko. Maemo a Sonyoni a tlankwa ke letona la Mehleng la province la mafapha a ntshetsopele ya baahi le thuto e leng Barbara Bartlett. Athi maemo a Shwababa a botsamaisi ba dipuisano ka lekgotleng a tlankwa ke letona la Mehleng Dipuo Peters. Sonyoni ha a fumaneha ho hlahisa maikutlo. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley.
Moe ha re fetela dipapading mopresidente wa mokgatlo wa bolo wa Afrika Borwa Denny Jordan le baqosua mmoho le ena ba lokolotswe ka beile ya diranta tse dikete tse 20 ke lekgotla le ditlolo tsa molao tsa kgwebo Palm Ridge ba tobane le diqoso tsa bobodu le boshodu. Tebello ke hore o tla ba le boipiletso ba hore Jordan a role marapo jwalo ka mopresidente wa mokgatlo wa naha wa bolo ka mora ho tshwarwa le ho hlakgotla. O tlalewa ka selemo sa 2014 le 2018 Jordan a sebedisitse tjhelete le disebediswa tsa SAFA bakeng sa melemo e itseng ya hae ho kenyelletsa le ho hira khamphani ya private ya tshireletso le khamphani e sebetsanang le dikamano tsa baahi ntle le tumello ya boto ya SAFA. O tlalewa khamphani e sebetsanang le dikamano tsa baahi ile ya hirwa le ho sireletsa seriti sa hae ka mora diqoso tsa peto ya setho sa mehleng sa ANC Parlamenteng Jennifer Ferguson. Is following intensive investigation. As you know, we also conducted a search and seizure at SAFA House earlier in the year, and following that, the prosecution team and the investigation team were ready to effect arrests and therefore applied for warrants of arrest, which were executed this morning. We are not ruling out that possibility, as we are letting the investigation unfold as we go. Everybody is allowed to go through all processes that are available to them, and the court will make a judgment. Now, I don't know whether I am able to sit here and say that the former SAFA NEC members are so powerful that they can abuse the processes to convince the Hawks that there is a case to stand on. I'm not even going to go there. I don't think it's a definite credibility issue. La ho le jwalo Jordan o boetse o hlahletse phepetso e malebana le botshwaro ha hae nyewe ena e buseditswe morao fihla ka la 5 Tshitwe. Ke pheto moikopana le moifo wa ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya borobedi le fumutang wa latela ka bolipi khotso. Kaitsere ke le bopa boima dume ho tsabili phanse tsa shibile hona ka pale bo tla jela ka ro ka prima ha pula tse boletseng tla fela le hora shibile ka pa botjhabela ho tla jela hona ka tekong di tlahle ditutu bona hali dinek ka mahadima ko tsa shibile hona ka hara ho polokwane ditulo tse ikgethileng ka hara gauta re shibile hona boholo ba Free State se tsela hona ka mafikeng le hona ka hara Pretoria tshana molodo ho tla jela hona ka re tekong dipoletlebele tsena tse matla ka toko ho mabopo ho tsetsa o bona la fela mo isa kae ka pa bophirima ho tla ona ka pale bo ha pula tse boletseng ba pura blibi ba tse tlhokomedisa hore ha re shibile hona mapopong a ka pa prima tla hlebe moya ena e matla ha re shibile hona dipula tse matla hona ka hara polokwana tse a kgamadima a kotse ha re shibile ka a pintone ke hona ke sentse ke salbahalo hona ka le boele hole ho hlekile hore tla hlofoke moya o tsokile mosotro o oma o go hla e shema fikeng ha sentse re shibile hona ka hara Free State ho tla hle hone dipula tsena tsa ha sale tse a kgang ka hara mahadima a kotse re kgatente mahlokele la ha se motho boholo ba Gauteng ka mafatsana a tshileng a duma Johannesburg le Pretoria tsana moledi ho hlakile hore tla hlophodi re kgati di re thafela ho mashome a metse e mena ka ofela polokwane le hona ka mokopane le teng ka marumona le mane o tla hlo futhumala re shebile hona ka Tabazimbi le hona ka Bilabela o teng hlokomele re tla hlo futhumala re di rita ho mashome a mabedi a mtse urban ka ofela re shebile hona ka Carolina o tla jwalo ka haro emelo le teng hlokomele re tla hlo futhumala di gadi re rita fela ho leshome le mtse urban ka ofela Alistana Town le hona ka sekunda e tla hleqala fela ho robong ho fitla ho mashome a mabedi a mtse e ka ofela pa ka hore tla hlo Paul Fryhead le hona ka haro Lady Smith tsentsha ke salba hona ka haro Peter Marisbeck ho tla hlopholi re gadi re ritha fela ho mashome a mabedi a mtse e ka ofela makanda le hona ka ro qabega le teng tla hlochetse ho itikanetseng ga Freenet ke sa lebala mmaletswa le teng tla hlochetse fela ho itikanetseng di gadi re ritha ho mashome a mabedi ka ofela Langsberg Woodstock sentse ke sa Boot of West le hona ka Otsara motla hlochetse hona haisale di gadi di ritha ho mashome a mararo ka ofela ha re shebile hona ka Apintone le hona ka Calvinia ke sa lebala ka sa Talente kana bona le hona ka hare kurmane ka baka la moya o fukang o futhumetseng o hlakile hore o tla hle o tshetse hona ha esale bulba Free State o hlakile ka mafatsana a itseleng a daduma Bloemfontein Masokolareng le hona ka Welcome tsotsole tamating o tla hlo ifuthumela fela ho saeng ka di grate di ritha fela ho mashome a mabedi a metse e mehlana kaofela Northwest ka maru le mona le mane sentse ke salbana ka Swaziland o tla hlo tshetse hona ha esale di grate di ritha ho mashome a marara kaofela re shebile hona ka Vryburg Taung sentse ke sabela hona ka Rotoska le teng o tla hlo tshetse hona ha esale ba boitsa I bet it's a hot